Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, agisni sari'an biizzatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur. Syukur ki maraja nasabah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana ya onroma barakae dengan satu di acara ya ko spandu makadai maulid ya ko ya makadama mamaulu karena ya ko maulid pak watuna ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi ta. Ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi ta. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya ti di ogi emang maulud tasitau. Iya denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ka acara nama patato burak. Orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid. Maka kami itu maulu dia itu nang kena kala tomato riolo mauli. Dia nang kata iya makanya melio to baru mak barasanji karena maulu letek bola baru mak barasanji iya pak ya tu ko melio to baru dia tu nok ko boleh mak barasanji isuro pui menre oko otoy oto pance imat tanre alokol lekat nama ko mambarasanji magai angka hak desa napake tau panrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan maka day nabita buhari muslim de na suku tepat nasi desa lang nareko de na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya desa mo betungan nero maka dia kong kaaga lebih mupoji na iya dia pana suku tapak nabita makada jadi ya kong malyo to dia na melo pake ko dia na pura mak barasanji nasabat na yakini maka dia ko pake na dewa barasanji pada ko upojo to ko na nabita tapi aku mak barasanji ka jolo upak dupai maka lebih upoji binabita na iya otoko makitu iya ko mali bola atau mak bola barui de na melo monroi mak bani na reko de na pamulai barasanji bahkan madar yang kamanu na nasu angka ni anak na melo jepui na bampaliman aju mali tu dia pernah baca iya magai mitau ikonan rai anak na de pernah pura isalawaki itu kuncinya. Jadi ya tu tau letek bola baru nak barasanji butim paru nak barasanji tu dak butingnya sue wanina yo lipu imam barasanji tu padahal tau matakut tu dak buting butim paru melo ni sidepe bainena ni pak do jasi magai pasang lebih mupuji kamai bainemu nanya nabita jadi barasanji ko jolo napa sidepe bainemu supaya mak barakai atu tu ngemu. Itu kuncinya ya kita paham ya iya pak mega tu tahu pasal barasanji mega tu maka ada bid'ah angka tu tahu de nam maulu engka iya ro tahu de nam maulu pa tahu mi tahu tamaranaka ya nanti ya ampai marepa upau maka da yo ko makibuaki acara maulid akibuaki lis sumbangan panitia akibuaki lis sumbangan
Nasaba ajak kami ro tau de na maulu ang kasumbangan nako masigi na de na melo ko paki di naman maulu nakabaratang yo po ko makibo aki sumbangan lis mauli ang kapasan na tau panrita tanya nabita tau panrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nani gini kita masjidak kana musik dimi 1 dirham ya kui di 10 sabuh pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah ya tu tahu dena salailino batungan dena mati ko dena masipong Allah Taala kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba iya tu waramparang ipakewe pabu pas sidakai sitongan na baraka na tu tanya lokwi di bawang iya malada lokku bija-bijata malada tu lokku bija-bija makanya tu tau magala mas sidaka tite wijanna makurat tu wijanna lau salah namo maga kanja na tepat na ambok na namo ustaz ambok na kumakunri masekke imas sumbang masike masjidak kana sa tau pandete ite wijanna madari itu makura macuri makanya maka tau pandete usahakan mas basa ko masjidaka supaya mak baraka iloko wija-wijamu ya kung katamutta namo way pute mitaling baraka na itu loko wija-wija itu baraka na pasidaka makanya tu kita dari timur yaitu di poloko sidenreng penrange iya nang kata loko bola ina makaleliangi ko deni akibu arawai pala makaleliangi ko watuan rina deni pandre angka kampung itamai pak nasuro tamun natuda natama mandre satuda-tuda ngijolo meki di tama mandre iya iya kui di ogi den rule perpawi makoro makanya iya masigi satu orang yang bangun ya alhamdulillah makome mati tu ogi dua tu napanasang alena berhasil nomor si dia ko haji bainena nomor 2 bangun masigi atau bangun sekolah iya nang kana masigi na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masigi haji na bainena nasan alena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masigi napanya tu baraka na katoma bangun masigi angka bolok ko suruga namo de nasampajang iya namo de nasampajang nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigi kolino karena po Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga namo de nasampajang demi natama aja jijolo tamario di panalatu kamak kadami nabita ibangungang istana iyaki buarangi onrongo ko suruga denak kada nabita tami suruga ya to situ sampajange goncin na suruga goncin na sini na decenge jadi nang kata wagaga menurusun nama kura-kura deje suruh pakanjaki sampajanna pikir si pakanjaki sampajange mapamulay bacaan pakanjaki garakan pakanjaki peringerangi pakanjaki ya murut talu eta pakanjaki ko masampajange apa deto tu ga tau suku sisa ko masampajange angka na pakanjaki peringeran lapakmu itu matu pak iya ko enggak tau masampajan akala din ang kanalese peringeraku iya ko tau mainga jamo tama-tapa kecuali tau marena pada meto na mainga iya tatai ipakanjaki peringerangi ya lupai kada sienrakan ni makotiha denule suku yana tu ampai makanja ko to mabere jama pasti peringerangi ki ya mi ko to masampaja cadi di makada telu ni gajiro 2 ni ga ya ko tau baki tanga makale telu bawani padahal dina wedding ya ko makiro tinggalkan keraguan makada ki telu ni garo 2 garo atau telu lari lako ki 2 nasaba yang jelasnya 2 cuma yang ragu ini 3 jadi lari loko ki 2 tinggalkan yang meragukan aja takkan atal lumawan de rewa loko ki 2 pada ko makadaki rusak ke jero jenne ku atau de akadaki de
Karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare be rusak gak atau de, ia rode nama sah. Ia miko makadaki pura gaji rumah jenne atau de ambil tidak. Karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan nih. Nih, mako tuh pada kemakada pura dan gaji rumah sempayang atau de pa? De. Aja tak kalah pura bawa nih. Tidak. Nah, itu kunci. Apa angkat tahu Pak nah lupa sampai jana. Iya angka merepelak deh kok jam-jamangnya. Tapi dia tahu gak tahu pin ramah koro dia gak. Agak sana kampung lengah. Dia gak tahu lengah, kok tahu lengah dia gak. Rajimana mas sempajang. Insyaallah. Kemudian mamaulu ki asanna. Jaji tomelo makacuri nabita. Aganna naro nabita mi acuri. Ia kocaran nabita mak bicara dia nang kana makassara. Tidak pernah menghina. Ia ko kasih sayang na nabita makomani. Oh nabita makai gagaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matahana untuk umakna. Mare pau-pau talungas sumimat berturut-turut nabita lo matarawih. Na papapi sa wiyolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngangi matarawih puru di mapuasa. Mesak ni napatuju sunnah na salah wajib Pangkat tahu mako tu Pak moto masam pajat tahajud mapa muli tetek dua. Latu tetek apa matindro tetek itu meninoto. Nasam pajat subuh. Ya tahu make itu pada ko na balu ihelen nan labalu imotoro nan lengi heleng. Jadi usaha kangi agan na nabita meta curi. Deto aja mo na megalada. Ya mo rojolo kasih sayang na dega ga tahu neo si salah nabita. Tahu mi komelo isi salah. Ya koko ni nabita de layam micui nabita de nama susah jadi aja motosi di takororo betungan aja mona ya rotolak layam micui ki de sisa gaya wata itu ya pun nabita nasaba nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar ya pun di betungan leko na paujaki teh lodongan ni salama iwala ide cineria sang ihsan ia ko macai itel lokoridi iwala ide cing masike itawe abasaki na paujaki teti lodongi salama na makada to pandite melo gota masuruga masagina lalang mola ta masuruga ya dahulul jannata salam demu antri pada koloki pasalangan ade na sopasa maka telo pasalangan ade na sopasa namo me kilari namo me sangi kasoro de na pangalah yo pokok sopasa ura jipagah antri yo pokok de na sopasa de na to antri jadi meki kata masuruga di tantri telu mo wala ide cita mapeja lokoridi yang kedua otok ki makasiwari batu mana tinro teh sampai jatah tahajud nomor talua wajar ngi indra atau makin reng aja tapodangi bali bolata macicil motor idi palepai tulemo oh antri memang ngi sisa butau dale kong kamu lek jame cidi iya nati ya sang iya ko mabasay te na to mabasa to mapasi wala de chemi asanna iya ko maseke ite na to mabasa maki buade cemi asanna iya ko na paujaki te ni paujato ipasi wala tapi nareko ipaujaki tawe na payilodong salama iya ki bua ide cemi asanna iya na ro ihsan tulemo masike bali bolata basaki idi yo puidi to makadami to siya kaperangan si selemojil la yolo angka mato tu matu nangka itu dinakoro nasaba iya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asang ihsan yaitu makada seleng tahu matapa buana takwa ya sena ihsan makanya itu tahu puasa tahu matapa ioli tujuannya lari ke takwa jadi ya kuma puasa itu teh mendek ke takwa nama tu jadi itu tahu puasa takwa hasilnya magai namun kanan rekuliman na kode pana batai dia na timpu namo poto ang kanan resi timpu oku panewe kok bani teh na papisau dia na melok patamay namo mani si timpu karena dia yakin ya kotami ya rusak puasaku ya kona tajang buka puasa nakatan ni es buah nakatan ni bepe tuli na tajab bangi
mata na ganrusuk bawa na cik di manitu mene de na melo maka dia na de na dapi mesa ibatal ya ko iya na pake pak balu ko lang nga pak balu balewe pak balu gol kasi maka de ko de na ganna siliter de na tarima po Allah taala barakan iya ya ko mak balu balay nalagay palanggana iya magay may ka kapalangga ko oh cauna magay ye nilangga meloki komegay ini tatawe berarti makalasyak kalata madosa gitu at timba bawan ni aja takalasyang itawe si batu warra ko warra si batu isappa mato ko surimon rito untuk mampasilolongan di pabulugol kasi ako makalaki siliter na nagana siliter ya komeki salama akalaban ni si buku majita may masusah di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapudangi pa balubale siya galina baleta lolo palangga iya 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 nang kana akal siyang ngitawe pa denule madece pa kalinong setiap hari ada niat denule madeceng ati mapatang harang itu harang nasaba asele ikala siya tawe iya namo patimba gaba makoto tu patu patimbangnya madar ya kadua na buang cicang oko da cinge cicang oko timunna pekuyasa ya nakurangnya mana ko da cinge sisa nan timbang 15 na jalo 10 pa na tapu ya jinabuang ko da cinge na buto ko timunna iya tapi dito ko kopian ramah korodi kalau manamuki mamulu to meki macuri ampe madecena nabita ya ko persoalan ibadah oi sila daki pak nabita de natinro na masyam matan na mita tutu ya kalau lebih liu nabita na baca pa surah Ar-Rahman Al-Waqi Al-Mulk surah Yasin ya ro na baca nabita siya aga di tabaca ko meki mti ko loki liu kul kotome matinro jeneki jolo tapasuku ijeneta pura yaro liuni pada liu na batina nabita liu kemudian ibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut napa ibaca Fatihah kul Allahu katalu kul surat bil falaq kul surat bin nas saya kursi napa ya berungang ko pala limai napa ya sepungu ko takalewe itu sunnah namanya mandi ayat biasa tung katau matinro moto tapaboro timunna nah sekarang pun nak cuci bere-bere de tau de nasapung ya tu ayat aku atak kalena mau meki jokai pakai tu ya tu insyaallah kalau nampak barakah ipo Allah taala tu salama ki iya dipakai de tu nya micui iya berungan mi kada napa ya sapung aku atak kalewe mandi ayat asana tapi itu kata mematinro Fatihah kulallahu kata Fatihah kapa kulallahu katalu kulau surat bil falaq kulau surat bin nas kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ya kursi apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah apa la ilaha illallah kasiratu subhanallah talu alhamdulillah talu Allahu akbar talu pak magai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah akapitu supaya pada kemakan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur kemudian ibaca alhaqumut takasur akacicang sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an ya ibaca subhanallah talu alhamdulillah talu Allahu akbar talu patat di mana tu takoen rekotomoto dilepaskan semua kesusahan itu barakat ni baca la ilaha illallah kasiratu napaki matinro aga gunana tujuanna supaya meringan mana ngelelebe tidak capek-capek dia mau dia lele kotomoto kemudian kamu apa tapi dia tu baca mana ngidi iya kau dia baca mana kita baca tonia kinro gang kata baca nata matinro supaya masih kiri ki gang kalansut tak de peringerangi tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin agak bacana ya nak ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lagi
Wah, wah, ibaca ya ro, magai to syukur ko to moto. Meka taneki babu, kode magi meka tahu dia na baca ro ko moto. Alhamdulillah tiba ada maamatan na, wah yan walay tanusu. Magi na dia na baca tahu nasaba de na sangi syukur meka taneki. Ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke. Hah? Walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira. Kung kemeki matinro na lengi tadi 30 miliar syukur ke. Tapi yang kasarana dia na toto. Tapa makan aja nah. Berarti ase ini lain na moto naya di 30 miliar. Gitu ya. Jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako to matinro dia na to moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya roh. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan nah. Terima kasih banyak buat taparewa ka nga atutu nga kuriwat tupuraku tapamate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinroy baraka lo poto. Iya nak kede pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Iya tu cakaru dua. Papedale nalengi pong Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakarudu lo ni sapaon roto matinro maga pakai nade ka cakarudu matangang mapalario to nagandengi atau mamotoro pangoje nagandeng kita pamatinro bawang diga sa cakarudu maga ni matangangi mapalari dompet ta pamatinro bawang diga sa cakarudu ieu tu cakarudu isyarat tanda-tanda melo matinro makanya istirahat ko cakarudu ki jadinya cairi matai Pak angkat tu Pak balu na cairi mata na seman kan mana aku mata patinron awe alengi hakna pejabat malah di makoro Pak Lurah di kok kantor itu 5 ngali-ngali makar mana kemana mata mako tu 5 matinro karena melaksanakan tugas. Jadi itu persitungan apa dia itu tahu yasat tahu sogi ya tahu dia inases say alena. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Ya tiap madari kak tu mami cawa-cawa mitai angkani pajabai mak dojo ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir pe ko carane to kasia-sia na paja kasia-sia angkai to kasia-sia ma pelo kon desi sa kasusana iya makan dago ko belorunda gitu limi cawa ke ditai mak doja pikiri ki pe ko carane na paja sa kasia-sia angkai to kasia-sia ma katana pa kehidupan kakala begitu. Itu ampai aja nata gue ta'ala ukuran ale tak tenang itay mangoto aja sa po kadaya nyama payano ini itu bah kada masak ya dia mapat diulir pangoto dia panalepa cicilan no to tuliman nawan-nawa to kaya aga siyal yak kamajara cicilan makanya kata makoro to dapat telu dapat pitu mero dapat pitu dapat telu ni maka dia latin-latunrung ya ko ganna idimu maliam motoro sapeda na muli buat kau kumasape daw dia gamat doktor kang yo pwede kan na yan motor to macicilo to bakka linro na namo tu da milaken he motor ko to joko ko siya masapadale ang kacicilang imeli wajah he